شەڤابووری di bûyereka hatnûçûnê da li ser rêya dinavbera qeza berdereş û Pira Heseniyê sê birayên êkiyên awareyên Kurdên şebek canê xwe ji dest dan û duyên din jî bi dijwarî birîndar bûn û hatine veguhastin bo nexweşxana Tengaviya li Akirê. بەڕاستی ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ دەبینین ئەو ڕۆ لە ڕوویەی گیانی کەس بۆ قوربانی لەو ڕۆ بەو شەوەی فەقیر لە کاسبی دەهاتنەوە سێ هاوڵاتی گیانیان بۆ قوربانی ڕۆحیان چوو دایشان لە ماڵیان زیژان سۆز. Li Sunûrê qezaya berdereş roj bi roj bûyerên hatnûçûnê li ser her sê rêyên navbera berdereş Bokelek û Roviya û Pira Hesenî berev zêdebûnê diçûn û şofêr jî egerê bûyeran ji bo xirapiya rêk û kêmiya nîşanên agedarkirinê dizîvirînin. چ ڕۆژ نییە دوو ڕێدان سێرەدان لێ چێ نەبیت چ قەلپە چ داعمە شارعەکە کەتفی نییە سوبغی نییە چی نییە یعنی کە شوفێر لێ تێ چ نابینیت بە شەو عەلامەی خەت سپی لێ نەدریایە تاریکە وەختی تێ خاستان دەک ساقیشە لە پێشی دەکاتە عالی چی نییە ئەجە داواکان ئەو شارعە چێ بکەن. Li demê 24 demjimêrên borî da li Sunûrê qezaya berdereş du bûyerên cuda rû dane û bûyê sedemê jî 4 kesan canê xwe ji dest dane û 2 kesên din jî birîndar bûne. Evê êkê jî dilgiraniya pişka hatnûçûna berdereş li dûv xwe aniye û daxwazê ji layenên peywendîdar dikin ku çareyekê bo rêk û banên Sunûrê vê qezayê bibînin. طبعا ئەو ڕێگایە زۆر جاریش وەکو ئاماژەمان پێکردیە بە کێم و کاسیەکی زۆرەوە تەواو کراوە خەڵک شوفێران هاتوچۆی لەسەر دەکەن وەک بەشی هاتوچۆی قەزای بەردەڕەش ینی زۆرترین داوامان کردووە کە ئەو ڕێگایە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە. ساڵانە ئامارên bûyerên hatnûçûnê li Sunûrê qezaya berdereş berev zêdebûnê diçûn û li dûv amareka hatnûçûna berdereş jî li 6 mehên borî da 69 bûyerên hatnûçûnê rû dane û bûyne sedemê can ji destdana 35 kesan û her wesa nêzîkî 120 kesan jî birîndar bûyne. Tayyip Goran, NRT. Qeza berdereş.